Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Svedoci smo današnjeg uspona industrije električnih automobila, koja raste uprkos tome što je većini vozača benzin u krvi. To se dešava prvenstveno zbog svesti ljudi da nećemo moći doveka da crpimo rezerve nafte i da će kad tad doći trenutak da pređemo na neki drugi izvor energije za pogon. U današnjem klipu pohvalit ću dobre strane struje kao pogona i ukazati na nedostatke kojih još uvek nije tako malo. Pod broj 1, marketinški najistaknutiji razlog za prelazak na električnu energiju, očuvanje životne sredine. To je mač sa dve oštrice, jer je istina da električni automobili nemaju izduvne gasove u toku vožnje, ali proizvodnja samog električnog auta i baterija za njega ostavlja iza sebe često puno više štetnih stvari za prirodu od vozila sa sus motorima. Jedna evidentno pozitivna stvar kod električnih automobila je ušteda. Elektromotori imaju u automobilima mnogo veći stepen iskorišćenja, a takođe i cena struje bar za sada nije tako visoka. Poređenja radi, prosječan električni auto 100 km pređe konvertovano u gorivo sa 1 litrom, što pravi znatnu razliku u budžetu. Još jedan mač sa dve oštrice su baterije. Postavljanjem što niže celom dužinom vozila ostvaruje se nisko težište i dobar raspored mase. Sa druge strane, svi znamo iz iskustva sa telefonima, laptopovima i drugim uređajima da baterije vremenom imaju sve manje kapaciteta, pa tako i kod auta. Za sada ne pokazuju veliku istrajnost i neminovna je zamena posle određenog vremena. Dalje, vreme punjenja. U zavisnosti od punjača i kapaciteta baterija, od 4 do 12 sati je potrebno da se na kućnoj mreži napuni električni auto. Znatno duže od jednog sipanja goriva na pumpi. U vezi sa prethodnom stavkom, jednim punjenjem rezervoara ćemo imati da se vozimo nekoliko dana, ali za prosječnu dnevnu upotrebu, vozilo do posla, odlazak po decu do vrtića ili škole, stavljanje na punjač svako veče ne bi trebalo da predstavlja veliki problem. Nije velika obaveza, ali donosi značajnu uštedu. Ljudi počinju sve više da veruju u električna vozila i ona polako preuzimaju tržište benzincima i dizelašima. Iako su u ovom klipu iznete negativne stvari u velikom broju, to se može vrlo uskoro promeniti. Tek je ta industrija u razvoju i tek nam dolaze napredniji sistemi električnog pogona, kao i razvoj infrastrukture brzih punjača kao neophodnog uslova za opstanak ovakve vrste prevoza. Pišite u komentarima vaša mišljenja o ovoj temi. Nadam se da ste uživali u klipu i da vam je bilo zanimljivo. Ukoliko jeste, lajkujte video, podelite ga, pretplatite se na kanal i veliki pozdrav do sledećeg klipa.